Alhamdulillahirobbil alamin. Putri Sunda Neng Gaby Clairena Dewi nuju ulang tahun. Wilujeng ulang tahun. Sareng wilujeng ngantos Ratu Adil Imam Mahdi urang Sunda manggung di Kuta Tandingan. Udah selamat ulang tahun Ebi sayang. Panjang umur mulia itu namanya terhormat iman takwa kalahnya kabakatnya. Jadi haji Ebi nanya. Amin. Selamat panjang umur tuh. Ya Mang Nadi erek kawin lagi. Mang Nadi erek kawin doakan. Amin. Harus panjang umur. Mang Nadi saya ke mana saya? Apa sun? Nah, Ustaz. Dari mata di manikeun bongan bohong kabi mangan duit teu dijadikeun Intan milo tantun ti Mekah kemarin awal mendingan dirawat punten sami Abah Ujang parantos ngacapi. Taya Ebi yo, buah harum manis yo. Ulang tahun Ebi, buah harum manis. Si Aban Cep. Oke, tunggu ka di mana? Laku tangan. Wilujeng ulang tahun ka Neng Gaby Clairena Dewi. Urang antosan kumurang kali sadaya Imam Mahdi pamimpin urang Sunda bakal mimpin Indonesia Raya. Doakan ku sadayana. Sing salamat sadayana Ratu Adil Imam Mahdi bakal sumping. Timang Cep Hendriana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.